Assalamu alaikum mekendештер. Бүгін 8 май 2024. Moskva vaqti boyunca kechki 23:15. Bizde Moskvada kış geldi. 8 mayda bunday kıştı. Kim görgön? Kimdin esinde olsa usul videonun aslında kommentariga жаза кетесіздер. Biz sizlerge ушундай кызыктуу видеолорду киргизип баштайбыз. Андыктан биздин каналды колдоп, лайктан басып, биздин каналга подписаться болгонду унутпаңыздар, туугандар. Бул биздин тулпар. Бизде погода ушундай.